Manipur Nupi Judo Team na Team Champion Oire. Karnataka ki Belori the Pangthokpa National Cadet Judo Championship 2023-24 the Saruk Yakhiba Manipur Nupi Team na Gold Mari, Silver Ani, Bronze Mari Panglaga Team Champion Oikre. National Judo Championship asida KG Humbu Nithoi gida Gold Medal Funkibi Mayang Imphal Thanadagi Linthoi Chanambam na Best Judoka gi title funki. Nupi ki Sanakiba KG Yankhe Nithoi gi Kanglupta El Nungshithoi amusing KG Humbu Tara gida NG Dipapoti na Gold Medal funki. KG Nipu Mari gida H Olivia KG Nipu Nipang gida TH Maloti na Silver Medal aduga KG Yankhe Taret gida H Roni na Bronze Medal funki. Judoka Nipan Shaba Manipur ki Nupi Judo Team asi coach A Raseshwari Chanu na luchinki. Manipur ki hojigoriba phibam asida Manipur Judo Association na sinduna same khiba nupa ki cadet team na gold ama bronze ahum loba ngamki. KG